Simthalakele ezegcwamelisha ama-Red Nation umZulu cha waze wabuyela kuzona. Sawubona kuphi nakuphi la kufunye khona lo mbuso njengamanje kubingelela wena-ke umathinta Cobus Ntombi zomqamela amehlaka abanye zibaqole imali uthi wazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha ngizokulungile upress subscribe button share uphinde ucomment okhona konke subscribe icon khamba so senze ukuthi ube wena oqala uthola notification uma ke sikufaka le video ngaphambili kanti ke ngabe umdala like uyazi ukuthi sihlangana lapha na comment section kanti ke ungakhohlwa mntana sekhaya mawuzizwa nje ukuthi uyafisa ukusupport i-channel upress i-button lela la join ufaka ama-bank details upress nje usidonate ngo-R10 kane zakwethu abalandeli begcwamelisha bangene bayothi mbokhe ximbo lapha ke kwiposta yamzukulu ebikhuluma ngokuthi igcwamelisha uyalifisa ukuthi lihlukanise unyaka kodwa manje akakhohle ukuthi ilona noDlubheka baba nomthelelo ekuthenini ingoma yakhe ikhishwe engomeni ezohlukanisa unyaka. Ubeka esebuyela kuona ama-Red Nation ethi yeyi bafethu izolo bewunomuntu ohack account yami. Angazi noma bebuyela ama-Red Nation noma kodwa it seems like befuna ukuphendula indaba yale ya post ebekhulunywa ngayo ngoba bese undaba mlonyeni ukuthi ke ubhedile ngokuthatha isayidi akabukeli ngani kogantsheni akabukeli ngani konto encane ephile nabo bonke abaculi yabo nangu ke uNtelza efakaza mayelana nalolu daba. Habe webafowethu nike nizwe kuthiwa umuntu ukhuluma okuphambene nokusenhlizweni emlonyeni ukhipha okunye enhlizweni kuseli okunye. Ngiyahamba ke bafowethu ngiyalapha ku Facebook ngifike ngithela kwipost kamzukulu bafowethu uthi ngiyafisa sengathi ungawushaya unyaka lengoma yakho mthandeni igcwamelisha amanqele iParis featuring uLwandle uNkulu. Kodwa ngikhohliwe ukuthi wena noDlubheke bukelani khuzwayo ninesandla ekukhishweni kwengoma yami ohlwini lezi ngoma ezayizohlukanisa unyaka ngo2019. Habe hayi mina bekuzoyiyeka kumzukulu le noma sekuvuka amanxeba ngoba uyabona le ngoma uyayisola manje ukuthi ngasi udabula unyaka. Hayi yabo bekuzoyiyeka mlalelo ngoba manje siyivela njengomona ngcono ukube kuyavela yaqhamuka nje sayazi kahle nje yabo yayi hayi ngabe yambe ngibona ngathi mina bekufanele ubona nje yazi bafethu khona umuntu obehack i-page lami izolo hawo kahle boyena muva nje sekhe kwi-page lakho zehlisa uxolisa usho ukuthi uyayiqhelelanisa nezimpi ze-Red Nation ne-Blue Nation ngoba kuyaziwa ukuthi uma uke wathatha iside lo yedwa phakathi kwabo uzophupha kwelinye iside ngoba abasezokusupporta bonke kanti abalandeli indlela futhi abahlakaniphe ngayo balande nje ipost yakudala fast umthande nesho uyafisa ukuthi kube wena nomuntu encane ozohlukanisa unyaka ngoba ninesasasa noma ninekusasa lamaskandi njengoba izolo ephinde wadedela ipost ethi ayihlomi ihlasile kuwo bonke abamjwayela kabi noma ke abambukela phansi ngalendlela abhale ngayo kodwa ke wasethi ayihlomi mntana sekhaya ngiyafisa ukuthi ngizuvuka lakho malana nalolu daba ukuthi umzukulu ngabe wenze kahle uma ethatha iside ngabe ke wenze kabi na uma ethatha iside ukuthatha iside kamzukulu akhona ukuthi uthe ucheme neBlue Nation kodwa ke ukuthi aphumele obala ngokungenami kwakhe ngelinye lamaqhawe abalandeli ngalezo sikhathi ababe besakubukela ke njengomuntu ekumele asupportwe noma ngumuntu ekumele abeke uvo ngaphansi kokhakhayi lwabo yabo noma ngaphe kokhakhayi labo so ngane zakwethu ahlanga lapha na comment section ngizwe udaba lakho noma ngizwe story sakho ukuthi wena ukubuwena umzukulu ususpect ukuthi axolise noma ayihlomhlasela angazi sizo lapha na ku comment section.